Экзаменерин берилмеси гимназия курсу үчүн бу сади илки адымдар бүйүклердин яшырмасына киреркен. Варчок башкада чою башараннар лицей классларына карарлар документтерин берме. Ки 12 класстан sonra бакалавр статусуну кабыл этме. Ангысынан бар колайлык университетлерде үйренме. Бу такым колайлык Гагаузиянын 20 зейде лицейи берер. Бу ил Нышаннады автономиянын үйрөтүм баканын башын жардымчысы Надежда Гайдаржы документтерин бермеси лицей классларында үйренме дейни хепеленже болдыр. При зачислении кандидаты должны иметь при себе документы. Кандидатларда янында лазым болсун бу такым документлер. Айрылмыш профиля язылы данышмак, гимназиянын башкарылмасы үчүн документ, паспорттун копиясы, я үйреничи 16 жашыны тамамнамадıysa лазым думасы үчүн документтин копиясын кетирсин. 4 портрет 3-4 хем варсайды дипломдарын копиялары ани өтүрлүү олимпиадаларда ярашмакларда паялды. Хепси бу хер заман бакылыр. Копия диплома, участие в разного рода конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, интеллектуальных каких-то, может быть, мероприятий. Это всегда приветствуется, особенно в тех случаях, если ребенок хочет выбрать именно тот или иной профиль. Лицей классларына үйренме гидеркене башараннар реал хем гуманитар профиллерин араларынан айырырлар. Тасык методологияга көрө лицейлерде 2 класс курулur. Былдыр Гагаузиянын 2 үйрөтүм курумунда 3 класс топланылды. Нечинки пек чок истеян документтерин берди. Маварды эле курумнарда англары хич бирде лицей классыны ачмадылар. Есть лицеи, в которых по опыту прошлых лет Var öyle de лицейлер нинже gösterir былдыркы yıllar нереде үйрөтүм баканын комиссиясы лицейин данышмасына көрө карарлар сади бирер лицей классыны ачма. Бакылар geçen yılların çıkışlarına, didaktika урунда кадраларына, үйреничилерин олимпиадаларда пайдаланмасына hem башарлара, гимназия урунда экзамендерин чыгышларына. Ер биз көрер сани лицей бу урларда башарлы, о zaman veririz böyle kararı. Достаточно успешен, и он все-таки ходатайствует в адрес Главного управления образования, ограничится только одним профилем, предположим, только реальным. Документтерин кабыл edilmesi 2 этаптан kurulu. Bu yıl ilk olarak ayın 11'inden 29'una kadar uzanır. İkinci tur lazım analara, babalara, hem öğrencilere kim yetiştirmedi bunu yapma. Hem klaslarda öğrencilerin sayısını zedeletmediğine. Karar kimi kabul etmeye öğrenmeye lisey klasında yarışmak orta balına göre kabul edilir. Vardı öyle olaylar açan öğrenici başardı 9. klası bir liseyde ama bala göre yarışmayı geçmedi de kalmadı bu liseyde ileri doğru öğrenme. Мы здесь опять упираемся в профильность. Да? Если это реальный профиль, то за основу берется подсчет оценок по таким дисциплинам, как математика, биология, химия, информатика. Burada gene profile göre bakılır. Eğer bu real profil, o zaman matematika, biyologiya, химия hem informatika predmetlerin notaları bakılır. Humanitar profilinde dillerden notaları bakılır. Onlara ta Rumun hem genel istoriyası katılır. Bizde var ta sportif liseyde, o da pek sorumlu uşakların aralarında. Oradasa kabul etmek özellik bağlı sportif uğrunda başarılarla. Он один в своем роде, он находится на территории Гагаузии, но тем не менее у нас он достаточно популярен, и дети тоже выбирают этот спортивный лицей. Гагаузиянын Öğretim Bakanının temsilcisi urguladı. Лицей классларына düşmediğini lazım hem iyi öğrenme gimnaziya uğrunda hem hızlı dokumentleri de verme. Bu bağlı onunla nani автономиян birkaç liseyi ta sorumlu ne kadar öbürler başaranların aralarında. Bu üzere bu kurumlarda lisey klasları yeni ilk dolur. Lazım nişanlama ani dokumentlerin kabul edilmesinin ilk payı şimdiden sonra Orak ayın 29'unda başarılanır. İkinci payı Harman ayın 8'inden 16'sınadan uzayacak. Людмила Новак, Сергей Георгиев, Мария Казаку, ГРТ Хаберлар.